Mama Craba Ediba Attention TV so and Sembebre Etregu ever on mine gun and Mohanu say ya a door super a nesafata esse wonsun hu dia airco. Nemo and semi yina dia doors on the dudu pa a ye chronosem a dia yim shishie edibeto a ye or manfo Ghana manfo eso. They say oda nasa wakata weni kura na aza weni baako edaho. And you won't mean Cata de Tresse Husru said the Siomu a dang and a beto, and answer and put Woofy Aqua Bontin, I could do Juma Pran, who slew one so awesome. Nini say upon 4 outdoors or mine dining. Now, Munia Bama, Medapene, and Yamin Kwana, Minia Bema. Franco Ku Asante. Ye nemo e ba betwetwe nkomo ye ba be yi ensem enyama ekokoso na watwe mu nyina na senam di kan kan titiw ene kronosem a ekoso na ansa na no mepese obe subscribe like na share sene bi onu ebi nso ebenya dia etwaguo e wo Attention TV so ahwe na bra Frank na watwe mu ensem bebre akoso nemo dia eni enyan dia bro adwene ntiase so titiw kra no ene krono sisase ye ka se ye hwe wo man Ghana mu na watwe ya pe no krono dodo sen pa ena ye ka ho asem sisi krono de ye ka this week ya ntimi ambu ye de ye te ye no ye tete ye no anya kra na be de agentini pa no ebetuma ka se be me sanjesa pa benefo na nkasa wotumu se krono sem na ye ko so de do so we ye de ye yate e wo yaso but ye kasa ye kan nyina bo my be long process enti ye hwe de agidi ha se de din pa a se e ma Ghana fo nyina hunu se ba bi o man no aduru na wo se omtumi esori a se wotumi se ye ka de di mu akoten pa ye be me ensa se wotumi se adimo tintiman pa na se ye ka na forest bureau de ye ba ano ye ba ko ansa na sike ya ye de kwa nam so aye ni aba ma eto anananom police ni eto anananom wanse do na Cape Coast he ya so Winneba Winneba de so eno so akwa se ye nua police ni ya asemi ye bi ne nyina no enam apromfo entine no no mi bi sa se no wo manfo ukoka wo bi be ka kira wo se Ghana ye se fix the country penifo no eniama agija adwuma eni honom enu nti ena emebunu no afa we e de ato won ho so na fix the country na ba da ben da ben ne ba ye beti atese enu nti obi be ka se mi gina eno so akobokro no na mi bisa se sa kro no na wo bebo no e de ne pa ben ene bebre wo e be wie eche na fe wama obi ahwere ne nkwa ana se e de ekabubro ena abre o man Ghana ne yehwe akwan ya efa so a ye nuanom bokro no na we enye ensa kro no we ya pa benefo ankasa da bra we no enye class 1 for we are graduates as a graduates and graduates we are comfort o me techi amwa twi no sa na kan techi amwa je so ma gimu apa bene wo pe ba bia ye tena na afi ye tumi e kire nsemu e wa nsemu a Attention TV nti ye ka techi amwa aja so woni pa no abokro na che wa start wa class 1 class 2 sa ko bi JHS o wi o to aso ko SHS no ko university no akọ degree ono enti obedu woni ma wan kwa ono beko na I said the abrofo kan yes kleptomania ono ne yenketenketen na de da ono no wo fa ansana ya ba thief afeni ya kuta kwa na am robbery na afeni am robbery be wi na robbery just ono bag okita arms ono no okita arms so wa graduate said ya wo ka say graduate na na so wa graduate ya de kire say video bi so aba abontin ye papa bi wo say ye friend say Gabon wo say friend Gabon no oye agency a omo shepe niama edeba no wo kire ne nsemu a emri bi so manfo beka ya ebeda Ghana man tintamfidie yi so ba bi a obefe bia yete ese enkrofo bi akra etuo ede aba oman Ghana mu sasemi nso ye die kira wo manfo kekan ye ne tuo na hwan na kofo ba na se ye bi kura keka se bia abato obrebedu no wode be ye wo niama bi ema no so ko fan sem bebre ba ma de amanyo sem be fore ho a me kai pa se ye che baz bisa na etuo bebre egu mu a che se ekotemali area ono ma se otumi se no so be ye niama emu worship enso ye hu ba bi a ekosi ye na ye papa yi kan wo se wono no de wonim ho hwe but obeyi na no a de onimu no obeyi na no wonim ho hwe de kire se enema ne ye de ba ya rap ho na wontimi nka se obi di aba no wanted papers na wo ho no na ready eduemu na se na asa to so mienu na kwen ye fa so a we no wodi hunu ye no wo se nipa ne de ade ne ba ye mra so anka wo be hye niama wo be hyepe container aba enti nipa ne de ba ye ne se wo be ba adekye animu na wa ba be de se fata twetwa bibia no aye no wama ene ma ono so wo twen ya no se ade tiro obi betimi de bibia besi ho sei na so wayi nani sa nti sa de a
wone ne mmofra ne bie so ahwe de kura wo mu nti adadaada nipa ndia besi we be na eja eye bomb bi a wonim ne wotimi adwane nti wo ko bie so na chese pistol pa egumu no no ochira oso won wo taki won wo mbo wura sto mu ze wo kototu ena nipa no ode ade ne bre no so no o kire se o kira nipa no be ye Ghana ne de kire se wo kasa wie wo se Ghana ambassador wo take hono no won kasa na je se nipa ode ade ne be si wo no ye Ghana ni ena nye ono nko anso na damfo bi so ono so ye the same adwuma ono so obi di bi ekosi ni horo no saa enti ye bisa se kra wo kra sa nyama we di aba no Ghana ha enka African countries yen yesi asumdwe ebinum basabasa yakoso ho kra ya de Ghana sojafo eko yidi o matam kasa o manim ye penifo kasa se ne be ya asumdwe ebeba enti ba ne sen enene ye kra kretuo di aba yenhwe video unze Ghana for the yamope yenhwe asem nti we yenhwe video no ye di kan kra de atum nti no bat yensan emfa kyerem na afi mu de eko sa Ghana bai Gabon eka se bi Turkey Istanbul be ba ha 4 years wunie be ba ka gwa adwuma na me ye me shepo ne am agency me ka mre bi atwam last year ya ye wura we mu na me ye container stu be pie Ghana na enua Ghana form okura sebe me ba me hu se tonto on store wo anom de ne ma braw ebu ova ne akekere wo hwe ne ma ye egu ya bo si akekere sho bo se force ebu o se container be dru Ghana na me tin se tuo ewum eno ho asem so Ghana emi e frɛ me ma me ka se bi ni mo hweye eni ma no mo de ba bags na na wo na edin wo ho etime ne me nkura yi wa ha enkoda ye wo ha best 3 days na ese ye container ochena ena brantie bi ode ba bi ntim woni din oba ya no de bag na so mu ye container de me ne mani na ode ma oba so ya kekere ne ma no kama we ene de akekere bag mu na wo ena Roberts yakata hu ya kekere tse de aye bia egugu ha bi okwa na se no project to me mire bi de oba ha ehwe onimam tori de mani so no so okwa ba ma hwe aboy no ma ano pay na se no ye ko ekuntana de a oni akwa be bi yesu mo hwe etuo egum kede aye no etuo nkwa na nse bi nua ba ko ha ono so ye ka go the same thing om de bi ko bie machine ye bie so sans step na no so the same problem mesra Ghana ba Ghana embassy no wa ha no esa mo ne ka numbers ni hold sa boys no ne ro mba moko he video no ba sign it enya gudi on ma otumu se enya gudi etuo ya omode ba emisa first of all den na ebe your my way sir but enya say bia military for na ekra aba ena enya say bia police for na ekra ba nya security agency bia na ekra ba as an individual affair na all yes adwuma we na nka me kura dem say bia local person no na say akronfo no de ko but see no bo say tuo na kita o no ya dia foto o mu yusu anu na nka me be kan ya dia anu yes papa na say kura ye te say galamsey fo ya na so nga no mu gina abonten twetwu krekre ya maka so obi anwane no a ze o mu ka say o mu ya galamsey fo I say apose for kura abomodin a chi o ma mo ye nhwemu no wotum say tuo na mu kita no enye say ebia o mu ko local manufacturer bi wona ze waye ade na ma na person business say etuo ba o man mu a process by na faso empenifo no mu process bi e faso na say e ba ne sa ya na te sa begu o man ni me gie di se nia ekwan ya wo say faso no nipa no wo hwe adwuma a wo ye ene de nam so nti a wo say otimi kra etuo de ba eno so ka ho enti na mpempi no se eye kwan bone ya na adwenbone so a won shedan na di ema won hu se ade poti ya yehye de kire se container ye bie so a eniama ye ba no box e hihye mu nyina ade she box ni mu no ye twro e de tare ho enti se ye papa yi a o se friend Gabon yi so wo ka ne sa ade na che se sa particular eniama na o pastor no mo de buy no man state wo ho ese tuo e na tare ho se je sa adwenbone e wa akwa ni tirim adwenbone e taye kire a san ne ma we nyina e wo se ye pekwan fa so ni e hwe ho asem e kan de kire se sa mrante yi ana wo ken ye omo etuo kekra madafaka foi wo kire mu a wo se won de galamsey bi ana wo hwe ho so e na nkofo bi be attack e wo no na wo be attack e wo no mantimi ama bonten ambe bode wuro se ena mo ye bibi papa se galamsey ni de ne ye bompa ye se ye besi ana okwan enti se mo ye mrante na mo gade galamsey site bi na se ebinum aba
abe attack mo a ye kasa attack na kire se wode weapons ne ba sa gidigidi menteme ho ase e na omode bae incident e na se mutimi ye video de to display any scar display say abra scan so kra mo kira mo si fake e fra na Ghana ha ye ni fake incident na omo bay attack mo sa mo ntimi amma bontan be ka ho bibia na mom mo so mo ni omo face so ai sa na mo kira mo so mo ni omo face so na mo ni omo face so na akoba ne se wo se wodwane eja won niama no wo ho no no na ma amkwan ma mutimi enya access to sa etuo ne enketoa no mo kira enketoa na mo keze ne de mo dia kese ne de mo so mo bra ba ko dia papers ne ade wo ho but no kura no video bi aba abonten wo hwa ye nua presenter bi anase media ni bi eje papers na no obobo na wo hwe number na ewo etuo no ho ya tworo paper no so no now they compare the ewo etuo na nkasa no ho a minim si wono no ye mistake abra wo obobo ne dia mitimi nkire e de kire se so wo enti na ho ni hia me no wo bo numbers obo wo kata no so no afei wo bo de wo etuo no hu na difference kakra ewo mu enti na ho no so kra ya asem foforo na emom no dia eye mani je ni se sa bre no na according to wo no wo say police fo enya nto nsan frɛ wo ye nanso ye kasa yi dia police fo ato nsan frɛ wo enti ye bonya mempa ye se eniam abekokɔ so yie ena ne nyina achi so kra no ye nua kwaku anan net 2 wo be kan se eye former IGP enim sa akromfo yi wonim wo mu bi enti no nka hu be hia ga wo se ye hu sa former IGP no otimi ekɔ kyerɛkyerɛ ye nneɛma ni so pɛ yie e de kyerɛ sɛ police fo achi wo no mi na sɛ bia apolice fo ni bi a wo kyerɛ so mutimi gye busome sa akromfo yi tuo mo ka 120 million is 12 million a month enti sɛ ekoba ne sa police fo mo nsa kan akromfo ekura no ye wono mo a woni omo edi nsa won so mo yi bia e ko siaga awu sɛ ano ne ade ba kwa ya reho e wo man Ghana yenya ade ase yachi ade na nka wo se yeto yebo ase hwemu obo se ade na be foolish case me kai pa se yachi papa bi a friend sexy dondon about JB dan kwa wo ya ho be ye de dwa ache se wotumi se obi atumi akun bi si ache se yaro se ma bo brichi abo man nyina no na mo be hwe onipa na se mo hwe ne nsemu no wonipa na mo chie no kura tumi ka che mo se opese ne yire nyem ti no onko fie ya man excuse o se sexy den dondon so ya man excuse na wode na wono esa na minim se a police bond ya describe from say either say mo se be say seriousness in ni ho ana se bibisa me kai pa se Ghana ya cocaine wo hanum e ma ne da na kokunte ai da na kokunte o na cocaine na ya chi ya no e fa sene wo kan wasemi nkrofo a omudi hom me hu se picture bi kura mu na eye shatabandle ejina ni ma de so me san ko no twa enti no enhwemu no enye se bia akotena wiem akoye san hwemu no enkrofo hu so mo ya associate with san nkrofo ni nyane kan mu ni omu kasa di nkomo hwe ba bi efa ye mpese ye be kire se ye dwuma no e bia ye gima dwuma ye kire mu dwuma ye kire enye se ye kire dwuma na emom no se enema bi wona se nkoyi a wose ye tumika design se ba bia enam no IGP former IGP dimba na ma frɛ no opposite ni so bi enya nwanwa o kai se me haya me ka se opposite for ni bi o a yetumi e de omo di otumi di tuo ne ma Roberts na omo ko ba share no omo ne omo achi na kwaku ana ka se yetumi bo hye omo ko so me gure na wa hweke ya ye bo ahye ne ye wono wo aban mu kura da breza pe no kura no wonya bi wonya enti no se akofa nche na sa aba ne nkofa sa na ni di meda bonten dia ene obi be say why not give it a try give it a try so sorry yen so hwe na so ko so hwe ba ko obi be ka se o me ko ba ko na se minya mawie oboa aso ni de atise cocaine sa na ko so ni ba ko na yeah scan doors a wo ba bi ma obeye no double triple na je se e ko anim na so mu na je se kun so a memfro bia wo se eno na musu sa na je se na je se aposifo ni bi ayaye pesemi nkominyafo omo ndwen o man no di kan manfo atim empo president wo tim kura no to da bia na aposifo ya se mo ndwen no sa because se efriyan timamufo ne so a mo ho na eba sa mo mpanifo na mgusuro na mo because oni made em nwanwa within 1 week no ye kun police ni e wa tibulon vam the same week no wini ba kwan so the same kam ko ogusa police ni misa week yi mu kra police fo mo awu no kra na ye kenkan kra na say almost 7 o so more than 7 mo
107 because na enye omu nyina ho asem ne yete wa bonten oh bebre bi kura de say oni dem mu ana just wotumi ewu ya just wotumi say ensem ne aro na me ade am wan say nenka akronfo ikura mate say constable awu a just ne ho nsem asori a just obi apem achemu yi nenka mo nso na mo ba part 2 no nenka motumfo we dey nje say nka omo san koku akwa no police na wo san te front na we dey police here hurry up omo kire some here fast ono hurry up ensem no kire mo a just say abra won se akonfo ne de moto abehie no jese omo ohwe se ne nkrofo ne ye na e no kire driver ne se tia so e jese won tia so pa de nka ono so bati ni tiri mu titain e jese obati se tu na san kasa na we de won kura nka ni tiri ngenka bi na so nyame fo afie jese wotum se boss side ne jese omo tumi de ka no edwane ye na ade ba ko so ne se won na wo ka police fo na asem na me ka se emfa ho ne se e bia se de wo ye wadwuma no waketua wunyafa Ghana man no na wo share bo sa obesom sa obesom no enti menka se komo ne wo de enso no kakra ye de be ma wo no woni so sa eno nkire se afa yi Ghana ma we wo ye anya mpenifo no na wo yi wono ma wo wono mo de mo kitekito mo bodyguards wo be hekra na mpenifo no bi so kran potete ase won se on my way mu no enema ba ye nka ne bebre ye nka ne bebre cocaine sika e be kosoro ne ade nkrofo daily cocaine ayi so kita bi friend diplomatic passport ye mi za wan mu ne kita Ghanaian won't mi nye sa ayi za mi za wan mu ne kita aya pabenifo ya but ye nka se ye nka hwe wona wan ko ka se konfo se ko ye nka hwe na se ye ntumi ko ka se pani bi daily cocaine da bi ye nka sa obi e jina ide ye ntumi nka sa so eno no answer de bia na wo be fo se ba enye no sa na ye kire ye de ye ntumi nka ne sa de ye kire ni se de kire se nsem bi se sisi a ebe wie kire no bo se ne ye twa sika twitwiridie na common Ghanaian wati ase make say wo 20 Ghana mpo de ashe budget re wonya enti den na kire se diplomatic passport you know diplomatic emu wa say selection what me nye so ukita bia ba abadu bia yen check you debi o yes yen check mpo yen waste time as ye hu sa wo ba na ene ye ni mu dada kra dia ye hu sa wo ba kra etimi ye ni ti se de enya wo kra na se na nsen ya wo Kenya pani bia ono so no minister ukita diplomatic passport TV na ye che na je se cooking etutu ano se adena ko se diplomatic no wanya omudi mu ahun sunsan so de kire se eye yen konko a enti se yen konko a hyase ne de me de kronkron ya ba binya diplomatic no enti na no no de kire nyina no eye yo ne sa de yen check de o ze me de nyama ye den afam chipping de nyama hihye mu sa na je se ye ko but afi yen hwe krono ne side no se ye hwe eye ye nua ba me ya police ni your fast wu ye ya sa adede nkpo ho no mo Jamestown finfin ni eye finfin ho no mo no wo hwe se de asem ni si ye na wo hwe eye central de nsusu a na che say ade ne enye se bia akronfo no mo kwa adwuma na coincidentally no o ma akohia wo no mo na che say wutum say plan thing information free baby thank you and I was a police phone I need to me ba on me say either say informant wo inside on sir or bank ni inside ana say police phone ni ana say obi su gina kwan ho a just one the monitoring and one adwuma say kro ne obi an department say mo so mo won your department by information minister your information minister and your tracking minister and your correct to and your the killing minister one you be do anya fe ni obi dia go waste time say nyama toto ago to ba papa just we say ya adwuma ni nyina ama na wi na we kran ko anya fast na wan frɛ reinforcement nka me so say nka by this time driver no ne won account nya ba say omo na so say no we me say ye ka ye say na say ye be gina aka say momma police for kwa na to bullet sir afi de omoto and ye be do ba bi adu yan say anybody na omo ne omo ye fight obi kra be kasa ye ese ya tie kuo bi a e kasama business a ye de omo agina kumfo ano enti sa ekuo ni ke be ya nka won ko anu tu e de kire say ye papa Rollins abere so e na nnem bi say ekoso na ye bu fo na ye bu kumfo a nene ye bu obi kumfo a ye ntio enka firing squad na obi a sraw that is akasa tirimu ana wo yam wanya atenka wo video wo su nyansa sa wo hu na de su nyansa wo sama ne kwa be su nyansa wo gina cha wo se wurade mewu I bet you say yes so wo hu say de ade ne tie no enti e wo sese nipa no ye bu nu kumfo a erade mfancha ye nyese bi a ye ka se nipekum e ya adepa da bi nanso ekudum pempenso bi na se eno
eno ene beboa esefata e wo say ye de ye hwe so de ma afoforo because onim say enke ba ne say anka krom sem ka onim say so ati na say ena me nka me ba be ken e de kire say Rollins abre so satam de na misuade enso so no otimi hu say nipa ya de a wo de eni obuo bi e patapata ho e de kire say eno kra na kabi eno mpo na kabi ma min kabi ne kwaso enti say ne ya e bia ukoka bibi kra na ade chin ya ni ye besoa no de bi kabi ma min kabi ne kwaso pa eyi enso no eno nkire say di nkwase asem e de kire say wo ye bibi a ebe ha oman no ebe ha timamufo ewudie abro ni beji tantan na wo so de wo de bo bra na ene emere ne so ya ne de wakogina ho be kire ho se san ye be san wo si ye di tuo ni ye be hwie gu mu eno ne ye to ne ba ko te kra me no me nyanka yemfa ukọ Arab Emirates omo Sharia laws eno no ba bia o de be bokro no bia no ho ne ye firi ho eno de o be ti ala wa ko ba ne ali hallo sala ne je se ko what is it? Ne je se wotumi se ba bia awiase ne ba bia ekọ no because ohima ade aye me ya ne say obi a breath over years. Now the one day, what the offer near my cranker, Jano and Sam Brent was just one Sam Piston was not Jim Kwan. I don't know, ya. But I didn't know who be more Arab, dear, and a yin yausa, Minyanka, Yinya, who said Africa, they be a some about what I can say. Democracy in MY. Now I'm wire, so be seen now, be seen, I'm wire. 15 penny phone on Gutron, ABC, yeah, was yan, I'm wire. E sign say wo pani na otu on wonim say sika no dia de go jam potra engosi aga na ne ba ko esan ye bia kra ne say ah ade san besi akosi yeguso eguso ya koyin say eguso be ne na si ye nam so ya be wo say ya brabo na esi e wo mu ana say huru aba ne how enum dwa mpanifu am ti o na say ye papa na na do dan ko akufu ade say me ba why you me asem de bedi na why you besi ne 51 million Ghana cedi waje o yes obi abenya 1 cedi den ta ayesen sam no do so etiri yinu 1 we dey akro sam ne ka best ye ko ye ka se be di ekira waya na e o man no atumi ato ape ndi na woze yetumi ade enkyeremu no atumi edisia oyima yenko ene na de America kire wo manfo ene yempenifo ene se ye kasa kro no dia ene se ye akoye se Ghana ebedu beebi no amahodo ebetag Ghana ense eye beebi a ebukasem ekoso ene se eye amanfrafo na abedu Ghana no wo bosa abra no se ye Ghana manma ene obi nhwe ho so far as ye country ni mu na ekoso ne de ebeye kakra ne ebetag Ghana enti ye serempenifo se wo ma wo homene so se ne Okobanda boy kan CCTV cameras no ebeye anka enye eye main street so nko na wo se important baby wo hono mokra na e wo se because se ase de nyama AC ko no ye hu se nkronkro ni bi wo Ghana ha no mu se ya nyama na ekoso wo hono mo pa kro no ekoso ene ya kwan akase no kro no Eastern region say last aye ko fa vox pop na ebi no ka eye drivers ni bi kan se wo mo kwan bi so no aya na enkrofo bu adwadifo no je phones ni ade se ya phone mo akra but wo ya start ejiji phones e be kaka na fie di tu because se ma me no mo di dwa no mo kite ska pa se ska so be hwe na bi loan fra enti se ko ba ne sa na se bi o ye single parent a eden na mo fra ka wache ni be ye enti ye mpen for yesre se de Okobanda boy kan CCTV cameras no enoso contract no ma modem a wono mo a mo agede ama wa wefo asa asemi so eda court no mo nhwe ho asem nka CCTV cameras dia enye adwuma installation monye na ntimi nye adwuma se na be ya se enema bi sei e koso a ye betimi ho ekire ntententem na sa kro no kankan a e koso edi ewuo wo man Ghana mu e betimi abrase yenim se IGP ka se hanya heaven yende yenim se yati ase papa ye won sem na wo kana ye yenim se ha de nya heaven we no asam na wo kan na ye but nka kwan foforo bi so anka we ka so wo ye pani a wo tufu amankwala ate se izan se ne wo kan wasem se ye ni heaven na why na yenim se ye ni heaven ma o heaven aha nya heaven na yenim se ye ni heaven is this ka kokko na yenim se ye ni heaven to wo ti wona ka che se ye ni heaven wo de ya hwe na yenim se ba bia ko ne koso but ye the message go for ma ebekọ South Africa cry live obi chat TV no cry akọchin live agene phone and yenim sa having the nyandu ho the yenim se kro ne ebekọ so nanso no se wo ye post ni na se wan fa ne mama pa angu kwan ma bebre na mpo kan se onipa na se IGP no kra no chese ase nim de ne nyanko anim omo na omo ka na wo
Wonse ne nsɛm no o kasa so yetimi dwen ma wo I said dia we kura no obi tie kira asem ka ne sɛ asema papa yi kin no kura no wo ka no scenario no wo ma ye ɛsɛ Ghana enye heaven no kore Yesu ye nim sɛ ye nte heaven enso no obi tie kira obeka sɛ asema papa yi kura da azabi onim azo onim ne nsɛm nye de sɛm o ka nye de Ende oyima ye fa yembra wi na baby adu ye ohwe a ye be fura ko ha na chese ye honhom na do heaven enti ye gidi said ya kan ni ye mpenifo ate wo de be ye adwuma efi ye nana akufo ado eso eba besi apolisifo na nkasa so egidi ese omate enti ensemi na ye de be som e wa Attention TV so na ansa na no bomoden ese won subscribe ya subscribe na be ka Attention TV ebusieko no ho se na be ye ndema ekoso nsempa nsem a ekoso o man Ghana wo so nsa ebetimi aka na wo saka sanso a entana so enye pesemi nkuminya ma wonua bi nso ensa enka share na afi wono so hu dia ekoso e wo Attention TV so ansa na ye be kra mo me kai wo ese munua ba ma me da ko amene Frank Asante ene de nsemi ebe so mo yada mo ase emamumu ene hye ebe hye bi